Da li živimo u simulaciji? Šta ako ti kažem da ništa od ovoga nije stvarno? Da je sve to kod tebe možda samo linija koda u nekoj ultra naprednoj simulaciji, naučnici i filozofi već godinama istražuju mogućnost da je naš univerzum jedna ogromna simulacija. Ali šta to tačno znači? Zamislimo civilizaciju daleko napredniju od naše, takvu da može da simulira čitave svetove sa sve osjećanjima, mislima i verovanjem da je sve oko nas stvarno. Možda misliš, ali gde su dokazi? Nauka ima nekoliko zapanjujućih tragova. Fizičari su otkrili da prostor i vreme možda nisu beskonačno deljivi, već dolaze u najmanjim mogućim jedinicama, baš kao pikseli na ekranu. U svakoj video igri postoji maksimalna brzina kretanja objekata. Da li je brzina svetlosti zapravo hardversko ograničenje naše simulacije? Dve čestice mogu biti međusobno povezane i momentalno reagovati jedna na drugu, bez obzira na udaljenost, kao da su deo istog koda. Da li je to bug u sistemu? Ako zaista živimo u simulaciji, šta to znači za nas? Da li je moguće izaći iz nje? Možda već postoje anomalije koje ukazuju da nismo u pravoj realnosti. A možda je bolje da nikada ne saznamo odgovor na ovo pitanje. Jer šta ako neko negde odluči da pritisne dugme stop? Da li smo samo linije koda u nečijem super računaru? Ili je ovo ipak prava realnost? Napiši u komentarima šta misliš.